Yeah, whaatalo whaatu leo o nanga le Global Kingdom TV channel. Le nei afiafi le polkalame peona masania le nei tausanga le polkalame le o Israelu. Le nu'upaia o Israel, the holy nation. Yeah, we say shalom, talo falava. Yeah, whaatai mafuta mai I le tata polkalame le nei afiafi. Yeah, le nei fo itu la te whaatalo whaatai fo I le sunga ia Ulale. Wa avea fo ima co-host I le nei afiafi, whaatalo noina fo I le mata upu. Whaatalo fo te lau sunga. Yeah, so ifua lau nei lau sunga missionary Lise. Ma lo so ifua ma lo fo langi ma vi ele li. Vi ele li I whaatalo whaatu fo I o tato wo ma ainga mpaanga o e mawhaiona mafuta mai I le polkalame I le nei afiafi. A tonu wa leva o whaini vaiaso wa loo latu lea o na ngale ale Israelu le ona o nisi ko ifo anga fale ai ai vi ele tu o longa whaiona toi mafuta le nei afiafi. E whaalu atu ai le Hanukka ma le Christmas special I le nei afiafi ai vasi lau sunga ave lau whaatalo whaie ma whaiona mafuta mai. Yeah, sua whamanu malo Yesu Keriso e whaatalo whaatuai. Ia te oele o moone a manoa tātou te whaaso ai lungo o le nei o unanga global ia I le nuu o Israel. Ia vi ele li whaatai foi whaamalolonga le tua whaatai foi ia te oele muli tai nei polkalami. Ia tali tono whaami atu le tua ia te oe. Ia vi ele tua tātou whailo ai nei fiafi. Whaatai Lise. Ia vi ele tu au le I amataina le tamata upu le nei fiafi o le amataina ia le tapo kalami le te talo. Tamama tu te bi ia oe. We thank you Lord. Whaatai te mai lo lo whamalawanga le. Thank you Jesus. Ma te tau no mai fo ele nei fiafi o se tasi o poro kalami whai ui nai le. O nanga fo ia le poro kalami Israelu no le. Ma whatamata talo le TV, Global Kingdom TV channel. Tama whaatai a wā sa e taitaina mai I mātou e me se po'i le soifua o eo mawhai o na mafuta mai. O te tau e lau fio le nei fo'i mata o po le asauni tu whātuai lau whanau le nei afiafi lau whaunga ia te maua. I e whauni e fo'i le media team o lo engineer le Global Kingdom TV channel. Whamania I lau whanau o mafuta mai. I e whamania ia te mātou umalawa le nei afiafi. E vi I o Yesu. Amen. 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 Ia toi whaatalo whātuai ia te oe le nei afiafi I le polkalame a le Israelu o le nu'upaia o Israel, the holy nation. E peo na masaniele nei polkalame. Amen. E tala noaina ia ni mata upu o pane whaasino ia Israelu. Po ni mata upu foina le whaalau tele fo I lo tātou iloa ma le tātou mālama anga I le nuu o le atua. Wai tō telo I tātou I o lo tātou whaitau ia Israelu I te tonu o le tuspa ia. Ai lila fo I manatu o lo ia I le nuu I le taimi nei E o iei fo I ni mea o tutupu I le taimi nei I te tonu o Israelu. Ma o lo tau ni atu ia tangata kirisiano e whaamanatu nina le kirisimasi po le aso ua wha e longa ina I le kālena ale lalangi. E whaamanatu ai le a fio mai o Yesu o li tino ai ia le Mesia. E peo na tā ue se tase polo kalami. Le na tala no ai fo I Betelehema. I le nofoanga na whana wai Yesu. Le nofoanga o lo ai le whanua po le lau ele po le whanua na iai leo mamoe. Ia, o le nei la afiafi. O le tala no ina le sunga le whaia onga le tuspa ia ulale. Ia le nei afiafi ia se tasi o tau saminga po se tasi o aso whaapi toa o lo wha manatuina e tangata Utaia po tangata Israelu. O le tau saminga le po le aso whaapi toa le tau o le Festival of Dedication po le upu e pero le Hanukka po le tau saminga po le ainga o whaauru whalenga. E o e leo se mata e leo se tau saminga
inga e lau I loa tele e pei o na iai nisi o tau saminga. O loo taua foile nei tau saminga o le Festival of Lights. Po se tau saminga e whaamanatu ai le mumu o moli. I ma tātou te loa ai o Yesu. E le eise si malama lama e sili atu. E lo le malama lama lea o Yesu. Ma le nei la fiafi o le atala no ai nai sala no ai foi I le o Yesu le malama lama awa e feso tai lama le male mata o pule o le ainga o le faul falenga o le Feast of Dedication o Hanukka I le ngana e pero ia matala no ai foi sem le sona mo I tato awa lo tato sa ni atu mo le asa papito o le kirisimasi Lau sunga ulale. I le mata upule o le ainga o le faul falenga po o le Feast of Dedication po le Hanukka o lo maua le tusi a le makapia pe a fai e fai tawina le tusi a le ekalesia katoliko. O lo mau e te tonu le tusi le makapia il mua ma le lua a fai o e se tusi katu tuspa I o lo whaangai katoli ele kalesia katoli o lo e te tonu o le tusi le o lo mau fo ini tusinga e leni tusinga the Easter o lo mau ai tusi ai lo mau I le tusi o lo whaanga lautele ele lautele o e tatou a o lo iai singa a fasipai tau le fionga pa ia le tuo e mawhaina tatou wa ai le nei a fiafima o le tuina atu loe lau sunga ulale a le whaapoina o le tāmata upu le nei a fiafi a whai e so pesili e wai e fōle nei mata upu ia we welcome your comments ko meni mai ai e mawhai whai no tuina atu e sunga whai haonga ia e whamania le tua lau sunga ulale ni ele li mo moe mo li atu ele anga whaapitai ele po kalame o ni klopo ia po le nupa ia o Israel ne ia mano tato e maua e whaawa o ta po kalame wai te lea o e ai te whaatau taia po kalame ia au te whaaftaia ui o maua lea mano te toe join in mai ai ia a le last spoile That's right. Ia whaafitai le fisiri, o le tātou tus paitau, e te maua le Ioane Sefulu, ia whai upo e lufulu lua ma le lufulu tonu, ia le la whaitau wina I le nei e fia, mai le Ioane tolu whai upo e lufulu, o Ioane Sefulu whai upo e lufulu lua ma le lufulu tonu, ua whai Yerusalema le tausaminga o le whaau falenga, o na po foi o le tausanga maalili. Ua fe mali wai Yesu I le malu I le whaapaulonga o Solomona. Di ele o le ala ta ua mai ele a foi whenga inga fau. O le tausaminga o le whaau falenga. Ma taulia na le liu mai le whasa mo mai le tusi eleni o le ngangana eleni tusi ele le a fo I whenga inga fau. A whenga inga tuai o le ngangana e pelu. I le whaau falenga la I le ngangana e pelu. O le Hanukka. O lona winga o le whaau falenga o le manu manu. Ai le whaapela o se manu manu fau. Le anga e soifu mai e su le ie le manu manu. Ai ono o le mea sa tupu I le tala wha solo pito. Le ala I le tausaminga le o le Hanukka. Ia po le whaau falenga I le whaaperi I le Samoa. A le delegation I le whaaperi tania. Ma taulia ina ua umo na wa ai Isala ai kupito ia Israel. O mai lole o Suria. O la tau foi la le lenga a le whaatawhea le North Kingdom. O Suria. O le taimi la lea o le tila moe e tasi fitu lima. E anga I le tila moe tasi onu wha. Si tāoa I le history po le tala wha sorbito. Na mafua I le tausaminga le nei.
o le te mitonu ale le tila mo e tasi fituli manga i le tila mo e tasi ono fa. Na tula e mai ele taita i o suria ingo ia Antioka Epifano. Ia e whaasa mo e nesio Antioka Epifane. O le uinga o lona ingoa. Ua liutino le atua. Tato mata e ia. Ua liutino le atua. Nga saulo le o le tangata lea. Ua mantaulia o le taimile ia Israel. O la tausaminga le manu. O le tausaminga o le Passover. Tausaminga o wa masani langa whaitono le i taimi ia malisime. O la ia ile au sale vi e whaile la tau pito la au. O le whaamumu o mea manongi tono le whalipita whai po le manu. That's right. Ia e fo ia le ato la au le mea pa ia. Ia whaasolo mai la. Nga saulo le tangata le whaile suinga. Saulo le whaaleanga meja tono le manu. Ona ia mataulia fo i Lise o le pua. O se mea e le fia ia le utaia. O ngā le wha mai le tū la fono ia le tango fia o le pua. E ai sesi, o le mafuangana. E makua sa le utaia ngā ai le pua. O ngā le wha mai le tū la fono le ngā mai a mosi. O ngā saulo leo le tangata lea. Ua ave ese me tutonu. O le sua se itulou. Na saka i le pua. O na mai lola i ele wa sau tutonu le manu. Ai au mai le pua. Ua tuu i lunga le mele osi ele taula. Ua whaima ma osi ele taulanga. Ia. Ai ave le foi fatu solo na tua. Ua tuu o le mele i ele mea pa ia. Ia o ngā whaatonu lo leo i Israel. E o i fo le mele. Ia o le makua i li kaka ia Israel. O ngā o le mea whaasa. Mea whaasa. A lea la ua tūla i mai le tangata lea. Ia o le mafua ngalewa mei se lau wafe Israel po tangata i utai anga whasi o tia i o taimi. O ngore sa wāru tangata lea o Antioka Epifane. O le whamatalanga nisi o skola. E whape ngā umale nā tura. O le antike riso le whai mai e ia le lua le Tesalonia e. Lua le Tesalonia e lua. Whai opo e tolu ma le wha. Whapea. Whai mai e le lua le Tesalonia e tolu ma le wha. Aua ni whaasese se tasi ia te o tau se tonga fiti e tasi. Awa ele o maile na aso se ia muai o na taunu o le tetea esi. Mai, ma ia whaalia mai o le tangata o le angasala. O le tangata lea o le malaia. Mai o le te e atu. Ma wha maualungaina e ia te ia. E sili i mea o malava. Ua tuaina ma mea uma ua ifo ia i tangata. O le ua tie ai o ia i le manu o le atua. E sea i o le atua. Ia o lo o faali mai o ia o le atua la vai. O le mea kongwana ni mawhai le tangata lea. Le lai wha mai ai si skola. O le whapenga umalu ia le natura o le tangata o le antike viso le tula i mai le kai muli. Ai o le tula i mai o matatia malana whanau e toa fitu. O le au makapilanga e le tila mo e tasi ono wha o le whai unga o le tausanga e tasi ono whanga i le tila mo e ono tō. O le au makapila ia po le au makapelu. O matatia la e ona le whanau. O le tamana o Utah. O ia la le nga sau. I le wha. Whasioti Antioka Epifane. Le suvia lea. Ai koe wha mamai lo leo le manu.
Whaamama I lo le malu abi ese uma le tupua le sa tu o le mea sili o paia ai o koe fo I lo le isara I le utaia e tā wa I le malu e pei ona iai. O ngā whātua I lo le tangata lea le tausaminga la lea I le aso lua se furu ma le lima o ki senu. Aso lua se furu lima o ki senu. Kuso le masina lona tolu I le kalena epe. One masina lona iwa I le kalena paia. Kai mil kalena foi le whamaia Iova I Amosi. Ole aso lua se furu lima o te sema. I le kalenga kai mile nei. Usala o ingala li kai mile tila mo. Tasio no whanga I le tila. Ngā koe fo I eile tapua inga ale iu saia. E peo na masangi ai. Ona ua toea. Wa wha mama. O le wha mama ina la leo le manu maru. E mafua mai eile Hanukka. O le wha au whalenga. O le wha mama ina o le manu maru. Ia pe. Tau so soni pe. Te keria. Le matango fie awa pe fo I le whaalongo a tangata le ainga le pole tau saminga le o le whaau whalenga. Ai ona sa iei se tasi o waiei malo na o maipu lea Israelu na o vai lua le. Na o leo sisai po le nu o Israelu. Whaatanga nai ele atua. Nisi o tai o nisi o malo o mai pu lea Israelu. Ma le pena isa ua fo le tai lea Asuria. Le na mai o se o le malu. O se tasi le na whanga e se le pele ma sili I le tangata I taia. Wa e eito se minga I tolu. Po o whea lava o le lalolangi, po o whea o Israelu e le taia. E te tau lava o nāwe awela na tau langa I le malu I Jerusalema. Pe wa e wha mato I taha ua tele ia te la tau I le malu. Na ua wha lea o ngā ina fo I pe ua wha pe o whainga whai awa o le e le vaai le tangata I taia o le puaa o se mea matua I sili o na palapala. O se mea matua I sili o na palapala. O se mea matua inosia lava e tangata I taia. A e pei o te leo lau sunga pena e tausami se pasipua Israel. A o totono Israel. Ai latu Jerusalem e se pio e su e se pasipua ai foi I hotel e mai me tau sami ma me tau mafa ia e te vai ai le moa I le bifa ai te leta tai vai I se pasipua na o nisi lava no foanga I nu I tua e se ma Israel ma Jerusalem e ma wai pasipua pa ona e inosia tele ele lo fa ngai nei tangata I taia ai wa toe no wa tu lai mai uta mai wa toe fa mama ina le malu ali atua le na toe fai ai lole ulu le fa ulu fale ai lole maluman ia e tu na tu la sunga e fa wa le samata man tau lia fo yo li sara e fa to nunga le atua ia mo se fai maluman por fa pa o le no fuanga e feilo I ele atua malana fala. That's right. O foi le inga ua Afele antola au e Filistia. Ngau foi le atua I Antavita e koe wha fo I mai ma faile tent e inga ia e mitai malana fala. Kuso le wha pelenga na ele iutaia o le mele nei o le malu. Onga o le place e mita I malona atua. Wow, that's right. E mita I malona atua. Mafuanga foi lea. Mafuanga foi lea e le so ona o I ele to tele o le whanau. Ma foi lea I me fai to. Awa papi toa la usale bi e a foi a. Le lato pito la. E o atu ale isa la. E lo batu la ntaurang. Ale sale bi e fai ele tuti. Ono lona fina ngalo ia meeting ngai ia ona voia ona celebrate lona ia ele iutaia le taimi le o le tausaminga Hanukka o le wha mamaina o le manuman ai inga ua o mai la I taimi o Roma o mai le whenenga fo le lata te whaitau atu tuspa ia sa ia sui
il celebrating o le vo ia le vo la fa benga feo te mali wa ia il fa paulonga o le malo solomona ai inga ua dia la fa mana kausala e o ma e fi ma yesu lona taimi o le celebrate il taimi o le lufu lima o i selu e le ita ua o le siaso soifua ma iau yesu a waile iloa se si pule ale aso. That's right. Ai ina ua o mai la i taimi o le o Roma. Wa mawai wa matanga kula i mai Roma mawa aia le lalona. Le la o ila le nga mafua inga koe sui le mea. O le o mai la Roma. O mai lo Roma sui le aso le kalenda. Makaulia nga amata mai o folia Constantino. That's right. O ia nga o le Emperor Roma. Makaulia u fale mai e ka pua ili ko inga ile atua le la. Le foi la nga sui e foi le Sunday. Ia o le ala sa ile fa pe o se suinga le anga o le o mai lo la Roma. Ia makaulia foi le eta u le kalenga aisala ele fuafua ele moon sai o le kame o sanga ale masinga pe fono mission gelo po lungo le na afa mai tele tonu ngale Israel na makanga o so mai la ia apela amo o le so mo masinga e o mai wa to se fu so le masinga e o mai la so surulimo le masina wa full moon ia al te mitonu nga solomona koe fa solo kulola i o breo po amule te le solomona full moon se ia taua le so tolu se fu ua nga stoto ngale masina wa ia le tupo se te kaia le nga ave pata e ole papelania ua ngoto lo le masina ele to yoso dia lai o mai la Roma o mai lo le Roma sui lola ia le o mai lo le tangata Roma ua sui le so luas fululimo te sema per mai le la to tele to nunga o le so fa na ulia o le tua o papelania e no ia ni marota Teila o la touia nga mai i meia. Ua sui le paseka anga i le eseta. That's right, yeah. O le paseka o le mea tuai. Ai sui le eseta. O nga o le a. O nga o le lato o le fale tua o niu marota. E fa mai la Roma. O le lato tupu tamai tai mai le lang. Ai inga ua tonu i le au kerusiano. Ua tasi le au kerusiano ma ua latou manatu. E fa manatu a le Hanukka. E so rufu lima. Ai ave ia wai le ilo sesi le aso na soifua mai ai Yesu. Afai o le atua le o papelenia na soifua mai ai le aso rufu lima le ilo e la tatou pule asa o le aso. Ai le wa mai e latou ona wa latou ilo. O le po una so o fai ma tau sa minga la so lufuli o mai lo la to replace mai le la to tua o fa ma na tua e tanga tole la lo lagi a vela so lufuli ma so soi fu ni marota a o ta to la la kirsiano o to o fili ma o tu o tala no a de aí la so lufuli e fai maaso soifua ole tupo ma taulia fa mai le skola foile isala elo Josephus ole e fai ngoa le tausa minga le o Hanukka ole feast of light o nga wai loa le lei o Yesu kerifa o ia ole mana o ta o le sikai mi wai e le ka sa minga la le nga o ile rapa malonga ainga
o le talitonunga le rapai e kuku le moli i le aso le alufu lima e tutu ai moli onga o le tali o le singoa le o le tausaminga Feast of Light e ka kaulanga tutu le moli ia o lo le malonga ainga le train e o le siku o le kua oi o le lai popole e kele me popole le rapai le la poi fo le aso le kuku le moli ai popole o no longa ainga inge i ka fia la to e tua le borders ia ai o se mea nga fai ele tua pe va venga le fa tua rapai e ia le tai me tutu le moli kuku le moli ai le ia ai pe o mo moli o le tua oi e sia ki ai passport whaonga lo le mori kuku lo le mori le rapai ai whaonga e sia ki ai passport o le malanga umale common train wale fo le la kolosi le pora e le sia ki ai la e passport le rapai malala ko ai wo fu alo o tongo wa whaonga le mori le ala ka kuku ala le mori o le fia ngala le rapai ua kuku le mori e wha ai lo ai le malala ia pela ia ai ole me pona le o fa emo mori I wai le si tali tonunga ia o pe so songi di e si le si tali tonunga tangata Iutai pa tangata Israel wa mo toe paulo fale ne lo le malu mona fale nga uma ia e o fo ilana wa au mai tonu fo o le malu a tangata Iutai e ai le tuunga la mepa the menorah le sa o le menorah e fane e o la le tuunga la mepa le tuunga la mepa le sa wai ia le u manoni ai la te fo ila ia te ule Israel ai ku pizza e a tu se moli nga wa ese le manoni o afane o le le tu tonu ia o lai ia moli i te tonu nei atu nua ale tali tonunga a nisa tangata Iutai fa mai na ua whaaleanga uma mea ma ave sina tulole ia leo ua ia ile manuma tola tulola ia leo o Iutai po se tasi ua tutuina le tuunga la mepa i te tonu o le manumanu mai o le nai e te tau pen le latou va ai po se latou mate e na se tasi se po e mumu ai le tunga this is just it's not in the Bible but o se tali tonunga it's what they think happened ai fa mai na latou va ai te tau na tasi le po e lava le le latou va ai mai fo e valu po na mumu yale le tunga la me fa ile le ana ya so let's ue latou o le va venga o le Hanukka it's a miracle le mai it's a festival of lights it's mila nei te tono Israel o le tau malulu awa oi nei tatou southern hemisphere se lona pe wata le iwa fatua i longa mai le mumu atu o moli ni a ole mai tau nei i tono Israel ia wa babi pomsa ele ole vai tau la le whamanatu ai le Hanukka for the Feast of Lights e tofu lava le ainga Israel pe oi nei tele ainga fia e display mo li o le Christmas ia to ai mai fo ia emo atu fo emo li o le la au Christmas le sunga o Ulale pa e fia fana le fa e o foi Samoa vai atu alu asia singa anu Samoa mo me li Christmas ia a o tono la Israel o mo o tuunga la mepa i tono o le valula ai va we fa ngale le o nga tono le kendo mo moli nga o tono e tutu ai isi moli nga o ye va so ai la to o tele o ka se matango fie ile mumu mai e ola i vai tau nei le tau le Festival of Lights ona ile mumu o moli ona celebrate ai ma tau mawhai fo ile
le donuts, le ko ngati. Oh, yeah. Ona fa mai e tau mawhai ni mea e whalai. Ona o le miracle of the oil. Oh, yeah. Ona o le e la tatali tonunga i le vāwenga i le o tato iai fo ia i tato. Ia. Festival of Lights. Le se malama lama sili atu. I lo e malama lama o Yesu. O Yesu foi. O ia o le whai vāwenga. Oh, yeah. Amen. So it's ala noa I aspects of the Festival of Lights. Ai o ngata tonu ane mea ia Yesu. O I o le malama. O e pei o le pesi mata mo fia le metotisia. O e o lo malama. It's beautiful. O I o le tua whaiva venga. Io asahoni atu fo I tātou le e nei aso fia. O te toi a mai le pena I tā ua mua. O le malu na pausia tangata e lo e meet time le tua. I te I fo I awa ova le fia I tā so ai ngalo ina e alu e ave so whaapetai I le tua. I le malu e mawhai na e ave lau whaapetai I lo malu I lo maota. Ai ese fo I ala ngona o lo walu whaatasi. Ma le whanau a le tua I le malu a le tua. E ave lau whaapetai I le tua wai. Te le tawhaunga. I te I awa ngalo na o whale I le malu. Ia me lesi mea a whai nai tau pole lau loto. Pole lau loto pe le lawa whasoa. O Yesu o le tua. O Yesu o ia o le li whai vāwenga. Amen. Ia o le a tuina atu lau sunga Ulale. Sa whaapoponga foi. E sa ngō whaitau le history ngā le mādenga teiminga kukuai e laua atu ai le valuaso tau samina le. That's right. E mai foi le lau ke siano. Foi le kako tikangi I kaimiri ai. Ua pālengi le male uru whale o tātou le niwia. Ia wa oia e se le aso le niwia. That's right. A wa mai ngeila le kālena le o tātou ia iante e se mua. O le masinga muli. E a toi fo le vanuas. E ufale lo le aso mua o te usanga fo. Me foi e le palengi o ngā o le atua ngai ia sila fia tūlanga le rea. I o tātou kaimi le westra kātou a o. I o le foi whakausam o i e ufale fo te usanga fo. Ia ai leo se tausanga fo le kālena Ai utaia. Me vunga e leo se masinga mo tau sanga fo isi tu no be usaina ma ya pangi ya. Ai fa ftaia tātou ni. O fe kawili le maso fia. Ai e pe o la tala au foi e over fia. Ai ngalo ele ma go ria o e ma. Pa me tala tu spaia. We are the temple of God. That's right. Olo tino. Ole Isaia, ole tino whaapitoa mai le atua, e liwi e ola le lalangi le. Mo venga sau sata inga o sau mai, kuli mai, alus felo mai le langi, sau fiu so se kingo e whaiega, a solo le snake, ile ngata, e mai longa kingo nga ke, o mai, e nga whaasa le atua, se sa le ngopi sa kangi ilangi le iso nga kingo whaakanga. Tino whātanga, oe la ma. Ia la whamsui, me le whenga inga fōwha, mai leo tala tuspai. O tā ua o manu e a whio wai lea ngāna. Ia, pēla na tā ua, whao ngāle leilo manu, e vi I ai lea li. Pēla ma whao whale. Whao whale se vi inga mai lea tua. Whao mai lea le. E pei ona walenga o le foi wa sau le mau news se o kilisi masi o me fa pau ia ona sa o le history ai le te I petango fita ma ia ta ma la fa tu le amtan au mai se me celebrate ai. That's right. Fai o le celebrate project au pau le aso le rufu lima o le askwisi masi mo niu marota o le lato watua. Ata kangolo oe. O le ala o ki au kuria. Ya hawa ia o titalia le a mai o le aso rufu lima. E fai maaso whanau ya tātou aia. Na soifua mai ei le tātou tupu. O tupu. Awa e leisi aso.
ele ta mai ele tuspa ia se aso whaapitoa na soifua mai a Iesu. Nga valo ia, ma whaatau muina i te ngai ngafou i teimina oa i tusi le, whai tusi ngai ngoa, a ele ulole aso. That's right. Awa tele fo i nisi o tangata o loo debates mai ele whaamanatu ina le ona e talitonu e loo le aso le na whanau a Iesua o le lata talitonu ona o le vaitau malulu ai longa na ia ni leo mamoe I fafo I le a ole me taua lava e loo taua le aso a ole e ona le aso kes ono foi Israel ia pewa a fai e te alu e te whaamanatu le Christmas iho o nisi tangata Christiano ua le fia whamai ua e alu e whaamanatu se aso e leo se aso e te tauna whaamanatu e tangata Christiano ai o le wha autuina o manatu o le tootele o loo whaamanatuina e le pesa o le aso pesa se aua a vea lea ma se aso whaapitua ea e whaamanatu ai le maliu mai po le afio mai o Yesu Kiriso I te tonu ko I lau Jerusalema a o mawai e o le pole o se po ese le matau tia te tonu o le ekalesia le na o na Jerusalema o le po e whaevangilia le ia te matau awa o le po le tele o tangata a Utah e o mai I te tonu le o le malu e whaalongolongo e peseno le Kirisimasi e whaavai I le la au le Kirisimasi ia ma tufai fo I le supo o Christmas cookies ala e afo nei ala alo ina tala ina ala alo ina tala ina so be te tali tonu o lau ata tununga ai longa o se vai tau nei na whana wa Yesu ai o te whaamanatuina ona e le taua tele le aso a o Yesu le whaamanatuina so I know e tele fo I tata mai e na e no Israel e tauna I le te whamanatuina le Christmas ia o tele o whamanatuina tele le aso o lo whaata mua I le Kiriso wa e le se tasi aso le ka lena tātou e whaamanatu mai le soifua mai o le Mesia au a vele nei aso whaamanatu tātou e a vele au nei tātou pe wa a matana sawa lo le theology e disagree le tōtele but let's agree o Yesu le whaatau wa ina e tātou lo sunga sau manatu ne e tusa o le ringa o le au uso e meile meaning o le epifano ua liu tino te tua ale uinganga le upu e whano ansi o kai whano o ngā maile o le meaning o le atua o ni marota aso whanau o le atua Papillon o le atua o Papillon o ni marota sa birthday te o winga ia ana mafuai na mai lo e fai ai le so lo fu lipa o ma o le fa no fa lenga o le fa mamaina o le fa mamaina it's a brand new o fa mamai le manu man na mai lo le fa lo na tu mai lo ale le mala malam ele ngata fo le fa mamaina pa the feast of light le li o le mala malam o nga nga o ia e mamai lo soifua malo la amen o ia o le e mamai me uma na o lona toto e fa mamai nai ta ua fa mamai nai ta ngasana ia ma fa o fa le o le tangata le ia te o na be o se me fo fa o fa le lo mano mo le amen awa e sa le ngol te tunga pa you te ni e o lo le polia o le tamai ma ai na te tutua mo li ai si o e longa ai nga na o ma le na tutu le mo li o ma ta talo le fa te tai le tua pa te tai I le tausinga mai le a tanga le tausanga ma lana le o ma fa sa wina ai la to mai ye fa sa wa le nga tonu ala uku ele moli fai le
talo e whaafetai ai a ioma le atua. E le ngata i lana taita inga mai le amatanga o le nei tausanga i lou ainga. Ia a o lana leo leonga ma lana pui pui. Ta talo le mawhai le tamao le ainga i whaafetai i le atua i whaamanianga o le nei tausanga. Ia bele la mea ua fuli ripe i le fui. Ti page foi ia whaataua ina oe le aso. Nga a maka mai le aso. Wha manatu le aso. O le wha mamaina o manuma. Cleanliness of the temple. O hai ngā ke kiri nia ma wha mamaina lo tangata mo lo tangata. O Yesu ke riso o le alo o le atu. Amen. Ia, whaitaki ai si ai pa. O le anganga le lei e te wha manatuina ai le aso lea. Na soifua mai ai lo tupu o tupu. Na sau foi ma wha mama o le manuma. Ia, vea ma manuma fo mo le atua mo lona fina. Oh, amen. Ia, pe o se mea tā ua ngā ia That's right. Yes. E awhi o lei makua wha mangako le au wha pau o le aspa ngau leo ni maroto. Ia oi, le mele a mai ai le tupu o Yesu ke miso. O le alo le atua le perfecta mai le au perfecta. Whanau mai ai lona ua le malo. O ina mai mo i tātou le tam. O i whanau mai mo i tātou le tam. O ina mai mo i tātou le atali. E lona ua le malo. Amen. E manuia ai oe manuia ai a ina ua whaamamale lei e ia lou tangata mo lou tangata e ala i lona toto na whaamalini. Amen. Ia pesa so ni ta. That's beautiful. O for le nei taimi lo e tangata wa e su e le tangata lona ia tangata o te su e o ia te awa e te su e foi oe ia te oe i la oe foi sa valinga le nei tau sanga a fai fe o se taimi e toi a matai se a matanga fo ma e toi dedicate ai oe i le atua a fai foi o te tono le a inga sa a mata tau sanga o fie fai mafutanga te talo mafutanga e pe ona e taua e tutui nai ele tamā le mōhi ma avele nga whaatai a whai e o mai le whai ua le tausanga ua le toi whai ni mafutanga a aina i te tono aina o le ni fwoi taimi o te lo tangata me o taimi whai ui nai me o ma o Yesu e iai le amatanga fōu ma Yesu i aso taitas matango fia ele ngata o le whaamaina o le amatanga fō o hia o le malama e tele lava alo te mana tua te minei o le upu e peru le maua le upu le a Bethlehem le a whaaperatani o Bethlehem a le whaasamoa sao mai e tātou mai le whaaperatani le Bethlehem i le Bethlehem a tātou a whaaiai i le upu Bethlehem i le upu e peru e sa o le Bethlehem o le bet o le bite o le fale o le lechem o le areto po o le falawa so o le Bethlehem na whanau i le a ai e ta o le fale falawa a le fa mai Yesu o au o le areto o le pe e tele lava ni mea o loi whaatau nuina e Yesu. Like, ele e ai lo loto fo i whetalainga Yesu e whamai o le ola, o le malama, o le arete ola. A le tata te pese a wai tele pese ta wai petele ema. A tele pese pa Britania ma Samoa sa petele ema. Fa mana nato i fo e a pese a petele ema e telo he's the house of bread. A whainga iai e su il tausaminga. Lea whamei, ua whai Jerusalema le tausaminga o le whau whalenga. O na po fōi o le tausanga maali. Sa whe maali wa iai e su. So ngā kāpelo, sa iai e su le. I celebrating o le tausaminga lea.
Ma le leino Iesu, o le a fai le aso lea, e fa manatu le au ke usiano, e fai maato soifua, e fa nau mai ai o ia pe soifua mai ai o ia. Ongo le a sai ai Iesu, e fa manatu ina o le aso. Amen. Amen. E fa penga, ngi ke ua keli ngi mau, ma ki koe fa se follow ma fo wa meo. Fata ua ia te oele tangata. Amen. Au mai le tupu le alo le atua. E celebrate o le aso lea na soifua mai a Iesu. Ia kangolo le celebrate. Celebrate. Yeah. Feast of Light. O ia o le maa lama. Ni ngata lea o ia e mama ai meo. Amen. Fa mama ai tanga sama. Fa mai ta fa le tonu. Ina ue ta dia o ia e fai mali i mawhaola i lo soifua mo lo me iona. Ia, kei lo le ta. E si sau whapopo. Tatu sau ni atu le le teimi e bato ele talo fatu ai fo ele to tele o ia mawhai ona mafuta mai lo ai atu ele nisi o sunga i whawhengainga ia mese fo i o ainga ma o mafuta mai ia maniele tua whaatai fo i mafuta mai o le te talo fo i po le mana onga fo i ia avea mawhawhangua o se whaamalosi awa e tele lava ia me emo lewa mai au mai sama fai ave ese lo ma fau ave ese tau ave ese lo wanga yatu yakiriso e tele foi me la mata mai na tau toso ina asu ese ta ua male fa o la tanga yo te manto foi sesi ta o le fetu. Fetu, le tala no le Festival of Lights. Au le te mire o fa fena I lo el au makoi o le makoi fa sa mo sa o e popoto. Yo tanga toi popoto fa fena I lo o le fetu. Yo le fetu ia ave Yesu fetu pupula ia te oe. O ave o ia ma fetu pupula ia te ma o ia fo o le malama e fa malama ina ia o le tatalo fo ia tata watu e fa susulu watu bo waso fia ia pe e o luale fia male upisa mo so le upule le malo vale le upu sorry ia pati e mo e tameti sa mo le fa atleta tsa e o fa sia le fia ia mal meu so o vale fia ai ngalo ai le o ngā tutonu ai fa mai ia o so oli nga sana oli fa mai ele se oli mau ai fafo mai Yesu Kristo so pawala le anga ia tu le fa mana tuinga ma le fio mai o le mesia le na sa ia pe o le sia nga wa fa mai o molonga te talo le papai o molong kupule le wa fia fifo lo o nga tufa lole o me alofa. That's right. Wa me alofa. Mai le. O me alofa e ave tamiti. Ia o isi o tupe. E kusa wa le nganga le aso. E tufa ai me alofa. Ia foi la fa ia tato. It's a gift to give. Ele o se gift te roble. Matao vio mai ai le fai sa me alofa. O le nganga le me alofa. Ia tufa. Pakenga umala le ainga le papoto le ainga patali tamanga ti tutua moli fai mal talo ile tue fa tai ilana puipuinga famunya I ona tufa lole o mealofo e fa maila e o mealofo tupe e tufa tu tamaiti o nga lole le fiafi o nga toi o poto lole o le ainga I o nga fai lole o la tu tamaita longa o le spirit o le aso Aisea, nga amata mai ai o le fia inga ua whaasa o loto ina lato koe ua mamale manumana o le lato whilo inga ma le lato ua tua. Le alawa celebrate le a inga whainga mea lofa, a le mea lofa sili lea ngā mai o lona halo I le lalulanga. A le pina ngalo le atua o lo wola o lo toifua ma maola. E tu ina atu I ante
O le mea alofa sili anga e fia sila mai le. O le fai mea alofa. Awa le mea tātou tino ma tātou wola i a satani. O mea le nei lau langi ai api sao ma fai ili atu. O lo wola e wha o ngā ina mō oi. Ia, o le spirit o le aso, o le fai mea alofa. E le ngā panga kuku le mōni, fai le whaafitai o ngā tufa lea o mea alofa. Le tama i lan whanau, ia le whanau fo'i i le tama. Ia stoi whaabopa ngā Lise, i le leia fiafi tusa man por kalama. Ai, pēna tā ua le yoane tōlu. A wau whapea lava o nālo whamai o le tua le lalangi. O ia au mai aino nālo pele e tua tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaapau. Ia le au tufu e le nega fiafi. E le sau Yesu o le fina ngalo le tama. I le awane i whano i tātou. Ta o ro tātou whaamanatu le fio mai ua liu tino tangata le atua. Lene liu tino ua whanau mai i le lau ele nei. I po le lalo langi nei. Na sau e ia ea, na sau e le, na sau ma liu o loo to e fo i lona tama. Ai ai le aso. So ea fio mai a Yesu. Ne ua alo tātou nau i fifianga le nei langi. Ai ngalo ia te tātou. E to e fio mai lo tātou ali. E le ngata ina tātou ola whaama maina. Ia tātou wha susulu atu le malamalama o ke riso. Ai au e. Ne ngalo ia te tātou. E to e fio mai lo tātou matai. Amen. Ia maua se ke risi masi fia. Ke risi masi saunga le mu. Ia po se Hanukka. Po se feast of dedication. Fia mo oe. Malo ai. Amen. Ai whaftai foi i lau sunga Ulale. Tai lava mo le awa. Le tasi le lua le whaatanga ina o lau sunga. E mafuta mai i le porkalami o Israel le nu pa ia po Israel, the holy nation. Ia e le a whaamutai i le a onanga i le nei tausanga. Ai o loo sauni po i ni tausanga po tele po i nisi mata upuri le lei o stau mia po i pe au na mai le tua ina ia e so wani ai i lo ola au auna mo Yesu Keriso. So le tina tu i nispe amina o lo whaanga i nisi po ai le i whai wina le tāpo le kalami nefia. Ia, le nei teimi mo le tuialo whaanga ia whaamaniana po e Christmas. Le ngata i le porkalami an CKA ia a koropo foi. Ia manisi o au unanga i sunga i whawhengainga whalitua. Ia uso foi matua whawhene o ngāre lua i le malo o le atua. Ia tātou maua se Christmas fia. Ia masi tausanga pou manuia. Ia manisi foi o wō mai masani maainga. Ia tātou maua se Christmas fia man tausanga manuia mai lele. Ia whawhtai lava sunga misional o le amanoa. Ini masai fo le ngana whaftai le aunanga Pastor Mike mas pe ola o ia lo tau avena le visiona le Global Kingdom TV channel fai fo ina whamani ina oe le atua le aunanga le Global Kingdom TV channel le nei tau sanga ia e te ave fo le whaftai i lana au ma fatua lo avena le visiona ai mese fo le tele au auna o lo ola ina le upo le atua e ala le aunanga le Global Kingdom TV channel mai e whamani atua i le Christmasi ma le tau sanga fo ai whelua e fo i se aso o tofa ina le atua lumanai e mahuta atua i le porkalami ale Israel o le nuupa ia o Israel, the whole nation. So from us here we say shalom, shalom and God bless.